Sika ti ragsak ko. Tinapalabas, iti kasangay ni Richard. Nagkid daw iti pamakawan ni Don Romeo. Ngemsan asimong bat daytoy. Naragsak mod ni Oliver, gaputa nakadaray iti kasangay na. Ket na sa una iti kabsat na. Ano kasapulan na ida? Saan abumdeng nga umasidig kadakwada? Idi nakasangpetan do Oliver iti balayda. Sinapol na ni Elisa takayat na makasarita. Amuna agumurgura ti balasang. Isungay nawis na ida kinisita arumwarda. Saan met anasangpetan da Jinky ken Doña Marita ni Oliver. Isungay na yaban na ni Dong tapno agdrive. Ket suruten da ida. Ket dita. Nagdamdamag ni Jinky ken ni Dong maipapan kada Oliver ken Elisa. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Sika, tiragsak ko. Umuna asaludsod. Nadagkat kadida Elisa kan Oliver. Un, ma'am. Maikadwa asaludsod. Agayat kadi ni Elisa kan ni Oliver. Ha? Jack mo, ma'am. Maikatlo asaludsod. Nakitam kadin anagin imnagagda. Saan, ma'am? Dong, pagbalinag at 12,000 ti ited ko kan ka. Cash. Basta ibagam kanyak ti pudno. Ha? Adda relasyon dagiti dua saan ka di? Ngam ilimlimad dalaan. Ha? Idamot laang dong. Ikan ka iti 12,000. Basta ibagam ti pudno. Kuha, ma'am. Ibagam ti pudno, dong. Jack masungbatan day ta, ma'am Jinky. Nga oray pagbalinag a 15,000 ti ited ko kanika a kwarta. Uray pa'y 20,000, ma'am. Ngam talaga a Jack mo ti sungbat day ta damdamagam. Talaga? Won, ma'am. Okay. Nukasta? Ikan ka iti trabahom, dong. Ma'am? Paliiwam idaadwa? Katnoan niya ti mapaliiw mo? Ibagam kanya. Kat di ka agdanag? Ikan ka iti tangdan mo. Jack kayat ti gulo, ma'am. Si kalatan ti agpaliiw no kayat mo. Di nakiraman. Anya? Ma'am, nakaadayo tayon. Sa dino ka di talaga ti papanantayaw. No sa dino tinamnamaam nga ayan ita da Oliver, ijay ti papananta. Ay, ina. Dadaan sa ti ulo da ito'y ababae. Anya ti ko na? Awan, ma'am. Sige. Padasan ta ti mapan ijay pagsinyan. Barang addada ijay kan ni Elisa nga agin narakop. Anya? Wan, ma'am. Saan ka di akas tati kayat mo ang makita kadakwada? Di sige, ije pagsinyan ti pagturungan ta. Thank you, Sar. Inggatangan na kami kani Elisa iti sapatos, May. Awan na nyaman na. Jackpot imbaga nga igatangan na kami iti sapatos. Ibagam no niya pa iti kahit mo agatang Elisa. Bato? Alahas? Saan? Jack kayat nga gastos ka para kada kami. Elisa! Naragsaka kun nga oray simple lang dagiti sapatos kan amin ang agamit ko. Oliver. Uy, Elisa! Di kan agungot. Ngamin, si Pupuso nga intad ni Sir Oliver kadata dagitoy. Agasam? Nginginaang na sapatos? Bagay ko pa'y Nangangot imbaga ni Sita? Kan mabalin ka di, Elisa. Umisam kamot Sana kastaan na kami suot ka. Sige ka, Elisa. Basta malata na kami suot. Mga noagkan ka. Agkam ka noon, Sir Oliver! Ha? Sita! No kasta, umisam ka nga rudon. Di kan na kami suot akasta. Madadaon na tapintas mo. Agpag napagnatapay lang dito'y mall. Dong, barang makitak dito'y da Oliver. Ma'am,
Kunakmat ngamin nga ije pagsinyan ti papananta. Ta sigurado nga dada ije ang agin inarakop. Mang sursuron ka kadidong? Saan, ma'am? Di naksurunan. Tamangan no ipatiliw ka iti pulis. Ibagak nga isnatcher ka. Ay, dadaal na talaga ti ulo na. Ada ka di ibagbagan? Awan, ma'am. O sige, sumurot ka kanya. Ma'am, urayan ka langan ije lugan. Masadutak nga agpagnapag na. Anya? Nasakit ti sakak nga agpagnapag na, ma'am. Urayan ka langan ije lugan. Sige, inakon. Iti anyi aga po as umurutak iti papanan na. Urayak langan ije lugan. Ha? Ni Sir Oliver dayjay ah. Wan, iso. Kadwa na, dasita kan Elisa. Agawaan yaw, sir. Rumor kayon dito'y mall. Adda ngamin kadwa kadadaal ti ulo na. Ngam pinanawak, taurayak langan ijay lugan. Tadyak maanusan ti sumursurot latakan kuhana. Adda ka dom, adadaal ti ulo na kunam, dom? Ni Miss Jinky. Kinapudno na. Iswarimwar kami. Takayat na asuruton ni Sir Oliver. Anya? Ay, intayon, Sir Oliver! Inkayon, sir. Amangan nun ni Elisa ti pagdasalan ti amin. O sige, rumwar tayo dito yung mall. Umay kan dong. Sumurot kan kada kami. Saanan, sir? Madaksanak no panawak ni Miss Jinky. Inkayon, taamangan no masalaw yu pa ni Ma'am Jinky. Ako'y na dito yung apartment mo tinagdiretsuan tayo, Sir Oliver. Kaya't ko makasarita ni Elisa itinasayat. Ay, alangarod, sir. Panawan kayo pa. Inakagpaangin di ta paraangan. Sige, Sita. Elisa, kaya't ko malawlawagan ti amin kan ka. Ni Jinky, ket saan ko akaayan ayat. Jack, my God, iti panunot ko tinakita ka lang ayo iti swimming pool. Agin narakop kayo? Inagkad na kapay ni Ma'am Jinky? Iso lang ti marakop kanyak. Oliver. Sorry. Ngam kaya't ko lang apakita ni Jinky itinasayat. Iti kasta, saan nga agduadwa ka data? Oliver. Iso ano nagkuyog kami man, wano agsasarita kami. Awan kay papanan na dayjay. Naskan ngamin apakibagayak ni Jinky. Gapotadyak kaya ti Riri. Pagayam ni mama ti ina ni Jinky. Ket di na kayat amasair tirik na ni Jinky. Kabayatan ti kaadda na ijibalay. Tanyan tulangan ka no ti rupa ni mama, iti pamilya ni Jinky. Kasta. Sige. Maawata ko, Oliver. Pag-asim ha, tasaan ka kuman o gumurgura kanyak. Saanan? No kasta, mabalin ka ding agkanak. Tapno mamatiak, adi kan gumurgura. Anya? Ay. Dakas ka di, nagkanak. Kayan ayat nakmita. Oliver. Or-orayek ti agak mo, Elisa. Sige. Agkan ka, Oliver. Hep, hep, hep! Addaak ditoy! Ha? Anyamot ta ni Sita. Kunak man no adda ni paraangan. Oh, anyangay. Okay kan, Elisa? Nagasa na ang tamisuot mo? Sika talaga, Sita. Ala, intayon, Sir Oliver. Awan nagluto iti kanon damamakan papam. Iso anasken nga intayon. Sige, itay nga roden. Itulod kayong ijibalay. Mabit lang dong. Ti sarsarunuan ta a kotse. Nadlaw na gayam. Ati kotse ni Sir Oliver ti sarsarungon may. Dong, saan ka di ati kotse ni Oliver dayta? Saan, ma'am? Kapadpada na laeng. Sige, ag-overtake ka. Ha?
Ay, saan, ma'am? Daklaki di agbitod. Ti kotse ni Oliver dayta. Sige, surotam lata. Wan, ma'am. Oh, daydayon ti kotse. Nagpartak. Surotam. Bayam ka dilatan, ma'am. Narigat no partakak ti agmaneho. Pakaalaan iti disgrasya. Anya? No kayat mo, sikat ti agdrive. Ngam bumabaak, ah. Sige, isardang mo. Sige, ma'am. Bumabakan! Anya? Bumabakan! Tas siyak ti agdrive! Anyamat tan ni Ma'am Jinky. Pinanawan nakit din dito, oy. Ay, talaga dadaal ti ulo na. Ay, kasano da ito yan? Sapay awan intugot ko akwartak. Anya ngay ti pagpletay ka. Ay, makamuditan. Magmagna ako na. Aging gaijay balay dagiti amok. Inton Sabado, agbakasyon tayo di probinsya. Talaga, sir? Wensita, sana natuloy ita. Gapotad da importante anak panak. Awan ton tilapad. Sige, no day tati ko nam, Oliver. Kaya't ko sarong karan ti vacation house ko di probinsya yo. Ken tap no masarong karan mat ti pamilyan. Pagyamanan mi unay day ta, Oliver. Sige, kaya't kung tiagin na. Ina ko na iti silid ko. Agin na kay maten. Sige, Oliver. Hello, Oliver. Apa, Jinky? Saan anak kalak to silid mo? Iswa simra ka kon. Ada ka di bagam? Kaya't kala makasarsarita. No kasta, saan na dito eh? Ije salas. Mas kayat ko dito eh. Taawan makasi nga, iti pa nagsarsarita ta. Ha? Amom ka di, Oliver. Saan ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka? Ay ayatan kalata. Aging ga ita. Akalay sa takuman. Anya? Elisa, nakitak ni Miss Jinky. Simrak iti silid ni Sir Oliver. Wan, Elisa, basta simrak mutlatan, sana inrikap. Pinaliiw ko, ngam demat tan rumwar. Anya? Anya ngay tiaramidan na iti silid ni Sir Oliver. Sita. Aguray ka. Talaga ka di nga agayan ayat kayon kan ni Sir Oliver? When? No kasta, anya nga rod ti aramida ni Miss Jinky iti silid na. Sige. Siya kunti makam mo. Anya ti aramidam. Kampay idi. Mangipanak iti inuman ni Oliver anapudot adano. Oliver, malagip ko tinapalabas. Nga okay laan kan ka? No dituyak silid mo amaturog. Rumarkan. Saan arumbang maturog ka dito silid ko? Sir? Adto yan ti inumam anapudot adanom. Nga impaalam itaypay. Elisa, nagkunakan ka asumrek kalatan? Adi ka pa'y nagtuktok? Kunangamin ni Sir Oliver itay, nga isarot kulatan dito'y salad na. Idi somon day tanapodot adanom, tarumwarkan. Sige, ma'am. Elisa, Kinidayan nak ni Oliver. agyaman ang itinapudot adanom ha. Kalpasan ti 30 minutes. O may musublihan ti baso, ha? When, sir? Adda kagayam dito terasa yung uminom iti arak, Richard. Wentes, sana kami na makaturog. Danggayan nak. Ha? Danggayan nak, Tess. Sana bale. Tas saan unay ang makabartak da ito yung arak. Okay. Magustak ti raman na.
Nasayat mo ta magustuhan. Richard, adda ka di parikot mo? Apay nadamag mo dito. Amangan kunak no da parikot mo. Ta imbes maturog kan, ngam adda ka payla dito'y terasa yung nga umin-inom. Awan parikot ko. Amangan met no adda girlfriend mo, kat nagapa kayo. Kaano pa yan adda anak iti girlfriend? Nasaya at met no kasta. Ngamin, amangan no dumtang to ti gundaway, nga adda mangipungot kanyak. Gaputa ka na yun tangag kuy-kuyog. Sika, adda ka din boyfriend mo? Awan boyfriend ko, Richard. Kasta ka di? Nasayat met. Ngamin, amangan no adda mang bugbog kanyak. Gaputa ka na yun tangag kuy-kuyog. Inulit mo laang timbagakan ka, Tess, Hmm? agyaman akan ka. Gapot adda ka latay iti simay ko. Awan sa bali at tumultulong kanya kiti parikot ko di restaurant no di sika. Siyempre, si katibos ko. Tess, Hmm? amom ka di anapintas ka? Amom ka di anagasat ti lalaki ngagbalin akatakunay na mo iti biyag? Anya ka din ti sasawam, Richard. Pudno ti imbagak. Nagasat to ti makatakunay na mo iti biyag. Tess, hinga pa yung mga alay ti arak. Uminom ta pa Nabartakan, Richard. Sika, nabartak ka ka di. Saan? Gapot at timim-timak laang. Diyak kayat at talaga ti agbarta. Alaro din. Hinga pa yung mga alay ti arak. Saanan? O ala, tumakder ka ditan. Salabayan ka, ta itulod ka iti salad mo. Sana kabalag. Oo, amang ano matumba ka. Umay kan, ta salabayan ka. O sige, agdakan iti ka, ma'am. Sige, maturog kan, ta inakmatan maturog. Dito ka. Tiimak, Richard. Dito ka na matulog. Oh my God. Richard, inguyod nakmatan dito ikaw, ma'am. Dito ka na matulog. Inarakop na, Richard. Si ang arakop kanyak ni Richard. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen, tituloy, tinubela tayo a napaulwan. Sika, tiragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Sika, tiragsak ko. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.